Hello guys, muri kumwe na team achievers. Ngiye kubereka bike by'ingenzi kuri iyi business ya Utrading, aho robot ihindura ubuzima, aho robot igukorera akazi uryamye, udakeneye kurwana na trading, udakeneye gushyiramo ama stop loss, ahubwo wenstala iyi robot muri Binance yawe ikajya igukorera trading. Rero ngitangira hano ngiye ugikora login, ndagenda nihuta. Iyo ugikora login ni ibi bintu ubona rero nibyo ngiye kugenda mbanyuriramo mbasobanurira. Ibi bintu ubona bivuze iki? Ahabanza hano muri kuhabona logout. Iyo ushaka gusohoka niyo uninjira, ubwo ntuba winjiriye. Hano hari about us ahangaha urahasanga ibijyanye na company, frequent questions and answer, bya bibazo byose wibaza ibyinshi. Ni gute wagura UGAZ, ni gute wa starting a robot UGAZ, bivuze iki? Buri kintu cyose kirimo hano. Account, ahangaha niho ubonaho amakuru ya account yawe. Setting, iyo ukeneye guhindura ama password n'ibindi. Binding, murabizi ahangaha wakoresha uhuza robot uhuza Utrading na exchange yawe, ariyo ishobora kuba OKX, ishobora kuba Bybit, Hobby cyangwa Binance. Team, ahangaha niho urebera team yawe. Ufite member naho harebera ibijyanye n'amaranka, ndetse invite niho ugenda ubona link zawe. Okay, ahangaha rero tuvuge ukanze kuri team, wenda mpereye kuri team. Iyo uje ahangaha ubundi ugenda uhabona team yawe umaze kugira. Ahangaha ugenda uhabona team umaze kugira. Ahangaha baba bakwereka amafaranga umaze gukora hano hasi, ubwo ubu bibona haba hariho amarevo cyangwa amaranka team ifite. Haba hariho pending, hano haba hari pending y'amafaranga utorakira, ubu yabona hano. Ariko icyo gihe mu bya hano hasi hari ahantu haba hari receive, ugahita ukanda receive na details, bagenda bakwereka ayo mafaranga ni ayiki. Noneho ugeze ahangaha rero uba ushobora nanone kureba ibijyanye na team size. Ahangaha team size ubu uyibona, ubu ureba ngo naba direct bangahe. Iyo ushaka kureba rero ibijyanye n'ubundi n'amarank, urabona kano kantu kari hano, muri kukabona kano kantu kari hano hejuru nyine. Kano ushobora kukareberaho ibijyanye n'amarank cyangwa se aho ugeze nyine analysis n'amaprofit. Ukanze ahangaha urahita ubona ibijyanye na profit, urahita ubona ibijyanye na profit. Ahubwo tuje kuri team member, ahangaha niho ubona ikijyanye na ranka. Niho ubona ikijyanye na ranka. Ahangaha baba bakwereka ranka ugezeho. Urabona ko iyi account ndi kwifashisha igeze kuri ranka ya kangahe? Ranka ya mbere, aho ashobora kubona 20% ku muntu yinjije. Ranka ya kabiri ushobora kubona 30%. Ranka ya gatatu ushobora kubona 40% ko winjije. Ranka ya gatanu ukabona 50%. Ikurikiyeho ukabona 55. Ranka ya gatandatu ariyo ya nyuma ukabona 60 ku muntu waguze UGAZ akwinjiriyeho. Ushaka kwibaza ngo ese kugera kuri za ranka birasaba iki? Nureba neza kuva kuri VIP ya mbere ugera kuri VIP ya kabiri hari icyo bigusaba. Kuva kuri VIP ya mbere ugera kuri VIP ya kabiri hari icyo bigusaba. Bigusaba iki rero? Baba bigusaba aba VIP bafite VIP 1. VIP 1 uba ukeneye abantu batatu ba VIP 1, ugakena n'aba direct 5 kugira ngo ugere kuri VIP ya kabiri. Ariko mbere yuko ugera kuri VIP ya kabiri bigusaba iki kugira ngo ugere kuri VIP ya mbere? Kugira ngo ugere kuri VIP ya mbere rero ubusabwa, kugira ngo ugere kuri VIP ya mbere ubusabwa abantu 9, aba direct 9. Iyo ufite aba direct 9 nibwo ugera kuri VIP ya mbere. Ni ukuvuga we nimba ukinjira utinjiye kuri izi promotion za UGAZ, biragusaba abantu
9 bose ugahita ugera kuri VIP ya mbere. Iyo umaze kugera rero kuri VIP ya mbere, kugira ngo uve kuri VIP ya mbere ujye kuri VIP ya kabiri bigusaba abandi ba direct 5, bikagusaba n'aba VIP 3. Kugira ngo uve kuri VIP ya kabiri ugere kuri VIP ya gatatu bigusaba direct 8, bikagusaba n'aba VIP 3 ba VIP 2. Kugira ngo ugere kuri VIP ya kane bigusaba direct 12, VIP 3 ukaba ugeze kuri VIP ya kane. Kugira VIP ya gatanu aba VIP 4, 3 ba VIP ya kane n'aba direct 20. VIP ya gatandatu ariyo karundure no ya nyuma bigusaba aba direct 3 bari kuri VIP ya gatanu n'aba direct 30 muri rusange. Aho ngaha uba ugeze kuri VIP ya gatandatu ari nayo ya nyuma. Aha ngaha rero iyo uri aha ngaha ubona VIP 1, abari kuri VIP uriho uhabona umubare w'abari kuri VIP uriho kugira ngo umenye ko babandi 3 badusabaga babujuje. Aha ngaha ubona aba direct bose muri rusange bawufite, bahita bakwereka igihembo ugomba guhabwa kuri ya ranka uriho. Dukomeje reka dukomeze noneho. Ubwo narindi kubijyanye na team, iyo ushaka invite link ukanda hariya ukaza ugakopiya ya link yawe hano. Uraza ugakopiya ya link yawe hehe, ya link yawe ukayikopiya hano niho iba iri. Iyi ndetse nicyo bita ID yawe igihe bagusabye ID, nk'igihe winjije umuntu hari promotion, aha ngaha niho uza ugakopiya ya ID yawe twamye tujye dukoresha. Dukomeje rero tukarenga aha hasi winje noneho muri dashboard, nirukanka cyane. Aha ngaha ni member twayibonye, aha ni profit, turakandaho turebe kugira ngo urebe inyungu, urebe dashboard yawe ukuntu imeze. Aha ni ibijyanye na position, izi ni za frequent questions. Aha ni support ukeneye kuvugisha support. Aha ni ya binding guhuza Binance, tuzafata mu izindi nyigisho Binance kuyihuza na Utrading. Aha naho ugura UGAS cyangwa rebe bya UGAS and more. Dutangiriye kuri profit. Iyo ukanze kuri profit hari ibintu by'ingenzi ubona, aha muhiteho cyane. Reka nkoremo ubu. Ibintu by'ingenzi rero ubona, iyi niyo bita profit muri rusange, niyo uba umaze kubona kuva watangira gukorana na robot. Iyi graphique muri kwibona iyo ibikwereka nyine ni statistique, ibikwereka uko bigenda bizamuka cyangwa bimanuka. Isoko ntirigira direction, isoko rishobora kugenda neza cyangwa rikagenda nabi. Ikindi aha ngaha ubona cy'ingenzi nicyo bita floating loss cyangwa floating mu by'ukuri ntabwo ari igihombo, ahubwo ni ukumanuka mu gaciro kwa coin uba waguze. Iyo uramutse closinze nibwo iba yabaye, nibwo iba loss. No kuvuga iyo closinze trade nibwo ihita noneho iba loss, ariko utara closinga trade iyi floating iragabanuka. Kuba bize ejo hari abari bafite ama floating manini, nk'iyi floating yari iri kuri 23, ariko urabona ko yageze ku 9 ku isoko kugenda rigabanuka, pritori rijya muri sanse nziza. Aha ngaha nicyo cy'ingenzi urebaho. Ikindi ubwo urebaho ni iyi profit, nibyo by'ingenzi aha ngaha nakubwiraho. Noneho aha ngaha haba hari ibyo bagenda bakwereka inyungu ziba zaragiye ziboneka mu matarike. Mu by'ukuri uyu muntu iyi konte ye murabona ko isoko ntabwo rigenda ku buryo bumeze kimwe, hari aho abona menshi, hari aho abona makeya. Niyo mpamvu tugomba kumenya ko nyine ni ibintu byizewe. Wabamenyere forex trading barabyumva, ntabwo ari ibintu bya bindi batubwira ngo ufite return on investment idahinduka. Aha ngaha birahinduka rwose biterwa n'uko isoko ryagenze, ariko muri kubona ko iyi konte ntabwo ihagaze nabi. Mu by'ukuri dusubiye hano hejuru urebye, tuvuge nk'uyu muntu agize akabazo bikaba ngombwa ko afunga trade ziwe, nta gihombo yagira. Kubera iki nta gihombo yagira? Yafata iyi profit yarangiza agakuramo iyi floating loss, yarangiza icyo gihe agahita bikuza asigaye. Uri kubona ko rero nta gihombo yagira kuko yaba yungutse agera muri 4 yose mu minsi ingahe amazemo. Kandi muri kubona ko yatangiye ni uyu munsi mwatawutangiye uyu wizi tariki 30 muri kubona aha ngaha, kuko hari nijoro icyo gihe umunsi 1 2 3 4 5 6 7 mu minsi 7 amaze kunguka amadolari agera muri 13. Ni nkaho ari 2% buri munsi.
2% buri munsi, murumva ko rwose nta gihombo na gitoya, nta gihombo. Business iraryoshye, ni uburyohe. Icyo usabwa n'iki rero ni ugukurikiza amabwiriza, ni ukwegera umuntu ubisobanukiwe akagufasha guhitamo coin neza kandi ukazihitamo mu buryo bwiza, ugahitamo roboti nziza. Dukomeje kuri positions naho ni ikintu cy'ingenzi. Ubundi izi position uko zigomba kuba zimeze, zigomba kuba ziri 50-50. Iyo utangira ziba ziri 50-50, ariko bitewe n'uko isoko rigenda hari igihe biba ngombwa ko wajustinga cyangwa bakanakubwira ngo wajustinge. Nanone wita cyane no kuri aka kantu aho bakubwira risk. Ahangaha uba uri muri medium ujya kuri risk, kuri high risk. So rero nkanga kubera ko trading dufite ni za buy gusa, niyo mpamvu buy twayihaye umwanya munini, nizo zisigayemo. Izindi kubera isoko ry'ejo bundi ku byabaye kuri Binance, hakaba ko isoko rikoroka, byabaye ngombwa ko boot ihita duclosingira amatrade ari muri short cyangwa yararimo guseringa, kugira ngo ataza gukora reverse tukaza guhomba. Ego, aha rero niyo mpamvu na draginze ngashyira ahangaha, ariko ubundi bitewe n'uko isoko rimeze, hano bakwereka pourcentage ntuze sell irimo gukoresha, buy iri gukoresha, ukagenda ubyadjustinga. Ndumva nta kibazo kirimo. Okay, ahandi ni ibi byo kugura byo kureba yugas. Ahangaha bakwereka yugas usigaranyeho, bakwereka yugas usigaranyeho. Yugas dusigaranyeho inshuti zanjye ni izi ngizi, ego nizo yugas dusigaranyeho. Noneho ahangaha bakwereka ibi ngibi ni correspondance, ni ukuvuga idolari rimwe riba ringana na yugas 100. Ego, riba ringana na yugas 100. Niyo mpamvu iyo uguze y'amadolari 10 baguha yugas 1000. Noneho bakatubwira hano hari pourcentage bakataho kubera iki batwara yugas zigenda zigabanuka. Bakubwira ko ahangaha iyo robot openinga cyangwa ibuyinga position, ntabwo mu by'ukuri itwara yugas, ahubwo yugas igenda iyo nyine iri guclosinga. Sorry. Ahangaha baratubwira yuko nyine iyo kuri position itwara 0.2 bya transaction, bikava muri equivalence za yugas. Izo kaba arizo yugas fees. Naho bakatubwira ko ahangaha nimba iri guseringa cyangwa se iri guclosinga position itagiconsuminga yugas, ahubwo itwara yugas gusa mu kopeninga no kubuyinga. Yego, yoyo nyine kuri transaction ikoze cyangwa se irimo gukora kuri za trade, nibwo igenda itwaraho iyi pourcentage kuri yugas. Ibi ntabwo ari ingenzi cyane. Kuri frequent questions ahangaha n'ubundi dukanze ahangaha ushobora gukenera feedback igihe ushaka kugira inama company ibyo yahinduraho, igihe hari bya bibazo ushaka gusoma bifite n'ibisubizo. Ndetse ahangaha feedback ushobora no kuhakorera claiming cyangwa se hari ibibazo ubaza, kimwe n'uko twabonye hari support. Ego, ubwo ikisigaye ni iki sasa. Ubwo home turarangije, tuza kuri market ahangaha ni ukwereka isoko rihagaze. Ibi ntacyo turebaho. Trade dufite, izi ni trade ziba ziri kuraninga. Sasa trade ziba ziri kuraninga rero, icyo tugomba kumenya twita kuri aka gakorone cyane. Kano gakorone uko kameze, barakwereka tuvuge iyi XLM, barakwereka ko igeze muri -1.32. ni ukuvuga hariya niho igeze. Uramutse uyiclosinze iriya 1.35 wahita uyihomba. Hariya niho urebera rero profit imaze kugeramo. Hari abajya baziclosinga ku buryo bwa manual, ariko sinabagiramo inama. Nk'iyi ngiyi urabona ko yari yamanutse cyane, ariko irimo kugenda isa nk'izamuka ijya muri positive nyine, kuko ubundi yari igeze muri 13, ariko kubona ko ahangaha igeze muri 7.9 gutyo mu 8. Ahangaha ni urebera ibiri kuraninga, ama trade ari kuraninga. Hari ibindi ntari kubasha kureba hejuru kubera
kubera iyi app ndi gukoresha, aho urebera za record z'ibyacurujwe, aho urebera izabaye post cyangwa zahagaritswe. Mu ncamake ni ibi ngibi ahangaha dushobora kuba turebyeho. Icyo rero inshuti zanjye mugomba kwitaho, tuvuge igihe ugiye kugura yugaze, byo nabyo nabibereka. Urakanda kuri buy, uhitemo yugaze wifuza kuba wagura, iy'amadolari 10, iy'amadolari 30, iy'amadolari 50. Ubu hariho poromosiyo, ugahita ubona VIP ya mbere. Iyi ngiyi yari isanzwe ari amadolari 100, kuri poromosiyo havuyeho 5, ugahita ubona VIP ya kabiri. Iyi ngiyi yari isanzwe ari 500, muri kubona ko havuyemo 50, ugahita ubona VIP ya gatatu. Iyi ngiyi ni na nshyashya, yari isanzwe ari 1000, ni 850, ugahita ubona VIP ya kane, aho uzajya ubona 50% y'abadirekite bawe, ndetse ukabona n'ayandi mayunirevo meza atandukanye. So icyo gihe rero iyo umaze guhitamo icyo ukora, uraza ugakanda ahangaha kuri buy, ukabaguze yugaze yawe. Kugura yugaze ndumva ubwo ntawe byananira, ni ugukanda kugura yugaze. Nsubiyemo nihuse, muri rusange niyo waba uri hano kuri home, ukanda ahangaha ugahita ukanda buy yugaze, ukaza ugahitamo yugaze ukeneye, wamara kwitamo ugakanda buy. Icyo ngicyo kikaba kirarangiye.